Petar Perunović iz Bijelog Polja, već 30 godina okuplja narodne guslare, čuva tradiciju i istoriju ovoga naroda. Ove godine društvo je otvorilo školu guslala. Škola se nalazi u naselju Kruška, u Srpskom kulturnom klubu. U 12 sati nedeljom polaznici su djeca uzrasta do 15 godina, a od 14 časova mi matori koji ćemo da učimo po stare dane. Svi ste dobrodošli, ko god ima želju. Poštovani prijatelji, ovo večer guslačko društvo je priredilo da bismo pomogli svojoj svetoj crkvi i ovom svetom hramu. Zato mi jesmo određivali večeras ulaznice za vas, nego je ulaznica vaš dobrovoljni prilog za pomoć ovoj svetinji. Da se uredi, da imamo gdje da se sabiramo i da imamo gdje da se veselimo. Da znamo čiji smo, odakle smo i ko smo. Onda pored ulaznih vrata ima kutija priloga, pa ko nije to uradio, nije znao, možete kad krenete kući, ne određujemo koliko će ko da da, onoliko koliko ko ima, koliko ide od srca, svakome od Boga hvala i Božja milost na sve vas. Sad pozivam sve guslare, učesnike ove večerašnje svečanosti, da izađu ovdje na binu, da svi zajedno zapjevamo. Ajmo ćete tu staviti.